Evening everyone. What is stock, shares and equity ko? Koi shares has karino, stock has karino, the equity is na karino. Sina taba koi atopa mayam amasu. Koi type of traders ko type of trade, scalping, swing trade kan lay ba mayam sa. Koi karino jing mina sigong hai ko. Koi online koi free stock market class ngasi dagi hogre ko ngasi morning dagi mayam. Continue to report in the morning to class to the kitang kawal ho the evening the tang sang basi the mayam gi discussion to minutes in online the lakpani. The first of shares as a kind of shares usually refer to unit of ownership in a specific company go. Company specific company magi say example no Infosys side say Infosys side of a company sigi magi shares mayam lady go. I say shares a kind of the Infosys company has sigi magi hogi market ki say capitalize magi can say debate of thupa hai tareko small jam api pick unit to with the demand equal unit organi aduga finite number do organi ko hai ba any company magi hogi market thadu rei ba magi company gi kano singche the unit macha thadu rei sing na khone shares hai je ko when makata na shares se khoi mu jang mi gi ni ko example na kan you could say that you own 10 Infosys share the Infosys ki share se ko 5 share mu le khala si suppose ko 5 shares ida ina Infosys ki share se tara khak lo ra ina thamme ba ko ado ida di ai se ngasai Infosys ki haiba shares to ai 10 shares sigi own ai the ownership ne haiba yai ba ko okay equity is kaino mujing minsi ko equity is the term ko for to 10 ownership stake in the company ko equity se sai company amagi manung da nang na stake tawga thamiba ownership total and kano do ko ownership stake to adugi kanoni ko tamam ni ma se example the if company had 10,000 shares company amagi khogi example no in a company magi shares 10,000 shares later and khalasi and you own to go 1,000 of them I did 10,000 gi manung du da nang na 1,000 gonna say shares nang gi oni loksil laga thamme khalasi ko hold to raga ko okay aduga you could say ko that you held a 10% equity stake in the company ko hai ba company to gi suppose XYZ hai ba company me lai khalasi magi kana se company gi shares 10,000 shares lai khalasi hai ba 10,000 sigi manung da nang na 1,000 am nang na nangi kana se shares loksil laga hold to roga thamme ba means hai ba shares 1,000 nang lower thami se nangi oira bani ko data di hai ba si condition si da nang na hai ba yari se ko hai ba si company XYZ hai ba company sigi 10% ko equity stake se nangi oire hai ba yai ba ko nang na hold to roga thamme ya ko next time mujing si stock session karino stock is generally used to refer to the portions of ownership of multiple companies ko okay stocks have ni ko stocks se koi generally used to kadai the portion of ownership ne ko hai de ko na ownership kam jam to gi hai bi the multiple companies ko for example you could say that your own stock nangi own stock say in TCS and Infosys ko TCS then SBI should thamaga di SBI should have TCS SBI and Infosys or ICS should thamme khalo TCS ko Infosys ko so na hagi bai ko the makhata na khoi amujeng minasi horen punna discussion jo muk to si ko what is the shares in the shares market have ko share ma je kari no ba shares market ki manung da trade stock market ki manung da ko companies ki magi capital se divided to have into kadai the small equity units of finite number ko apik for small equity units to equal units have ko sab manaba units yamna pick na macha ko khoi divide to thokpa ko to magi
number shares of number sidi finite oigadaba infinite nataba ko akang naba kogi kano sida number amada magi share masing si makai haina kano tok thoga ko ai divide tok thokpo ko divide tok thoi khalasi hai re basi gi divide tok thoi ba magi is unit ko unit amam se unit khuding bak se khona is known as the share size khangna ba ai share size khangnai sai se example mamang da khoni example nam pi gi xyz have a company ma ko magi company si gi share se 1 kano nan khalase company se magi 10,000 ko suppose 10,000 equal unit to divide tok thoi to so 10,000 equal unit to divide tok thoi do adugi unit amamam do aduni bkoina shares am harak dise ko aduga sida market ki capital khoi companies capital haiba mu jawri han mu ko companies capital kisi companies capital hai se companies capital sidi ko kai na jing si ko in simple term the share is a percentage of ownership 5 percentage of ownership in a company or financial asset sa gi som da ama khun hai do the xyz have a company amagi ko 10,000 kilo se lei de hai 10,000 lei bu da aina 1,000 se lok se laga thamaga di aina stack tawraga thame ba aina hold tawraga thame se 10% shares of that company ni ko xyz company do adu sidanga sagi in simple term the shares is a percentage of ownership hai adi nangna company amagi magi kano se share se 100 khatang leire khalase ko nangna 1 share pai radi ko 1 share do percentage kya hoigani 1% hoigani natra ko smaina ko samna ado hari basiki shares ni kada de phangdino haigadi shares market ko shares market te phangdino de stock market ko investor who hold shares of any company are known as a shareholder ko adi koina masagi shares haibam lai shareholder haibam lai shares in the company gi magi small equal unit sing bin haire be small equal unit sing se leiraga ko hold tawraga thami ba mi sing do investor sing do adu na koina shareholder hai khangna bani yani ko ma'am example jingse if the market capitalization of company ko is 10 lakhs company amagi xyz hai re company amagi magi market ki capitalization se ko gi 10 lakhs ne lower se suppose to sin bani ko ma'am 10 lakhs ne lower se and a single shares is a price at rupees 10 adi aduga single share amagi mamanna lupa tara da koi sagi divide tawre khalase ado ita di hari be xyz company dugi number of shares se kya hoirani ko 1 lakhs hoirani so me ko 1 lakhs into 10 di ko 10 lakhs hore adi magi market ki capitalization da 10 lakhs ni haragadi share amam da lupa tara da divide to thora di magi number of shares to 1 lakhs hoirani ko 1 lakhs gi hen bajate ko me hariba 1 lakhs to adu ko gi stock market na traga share market la kan da koina hariba 1 lakh se buy to ba adu ga sell to buk to ra kan da koina trade se to dini ko adu ga buy to ra ga ina hold to ra ga kuin matum sangna thamba su jai ko okay adu de hoji photo koina khangai se shares khange shares market khange stock su khange interest stock market su khange equity su khange ya ko ma shares and the stock market share or stock market have go ying si kaina to stock market is a market where investor go buy and sell shares of companies mayam amagi shares sing se investors sing sina buy to su yaba aduga sell to su yaba aduga makhan gi market amani ba stock market hai se ya ko masu market amani buyer legani seller legani habiduni ko it is similar to a share market ka dum saman dini natra key difference is that stock market help you trade financial instrument like mutual fund derivative
as well as shares of company. Okay, magi different am delay raminatra. Key difference kay no haragadi stock market haragadi stock market sin nga changsil laga trade to boya is a financial instrument mayam am lay like mutual fund ko derivative haragadi ko gi se kano yauri features and option natra as well as ko shares of company gi shares ko na lay ba yari aduga share market haragadi only allows trading of shares gyantai ko ma'am. Difference between shares market and the stock market sorry, difference between share market and the stock market have ni go share market haragadi hariba market se sida koina trade to yari se only share khaktung the neba company ki shares sing se ko shares of the companies khaktung available ogani go. Okay, samja ma kan do gi कोई equity है बिदो shares market shares market है कोई trade तो वो यार company की shares खत्म कोई trade तो वो यार निकाल तो कोई stock market है लगती stock market है लगती stock market तो देखो ना करेक्ट trade तो वो यार को okay you can trade on the financial instrument like mutual fund derivatives को as well as shares of company है mutual fund asu na trade to yai natra derivative market ta changsil laga means derivative market haragadi ko features and options da su ko changsil laga trade to yai natra aduga company gi lairiba shares myam se si su ko trade to su yai ko aduga makhan gi market sin ko na stock market ha khangnare aduga atopa madana only kano gi khu company gi shares khatang phangbo khu gi market se sin ko na shares market ha khangnai ko ma. Just knowledge when I'm selection view. I'm not going to trade over the sea, Sangan have the Nateko. I do come with the Matotai. Kanaguma have questions hangagadi. What is the difference between shares market and the stock market? When a people job answers a kaino shares market hiragadi, high market to the company shares cutting available organ even trading town with the Motoko. Aduga stock market hiragadi, company gi shares of okay trade to phangani aduga toina na kogi kano su financial instrument mayam example no na mutual fund gi adai de koi option gi feature gi natra sumba mayam su koi trade to phangani ba sa gi stock market ta ko okay khata na jingsi companies sell their shares ko so that they can raise money need to grow and expand their business and try ko ade asna na hiding se kai nga company sing sina the question the jawab dre ko company sing sina ko gi magi share se kai do bagi share market ta natragan stock market ta ko sell to thorai no hai bani ko sell to thorai se kai gi no hai gadi mokoina mokogi fund natraga moi money se ko hen daka or koi ko khare pamo pagi kai da we pamino grow and expand their business ko we business to grow to na bo oi bayai na traga na expand to na bo oi bayai ko okay koi hai bisigi magi paisa da ka or pusigi matungi na company sing sina magi company gi share se share market la aga stock market la aga ko thadorok pani ko thadore be share sing sine investor sing sina mu leiba zone ma tawraga ko paisa tan bani okay finally ko stock market la ise kai dobuno paisa tan bani yai ko next thing si different type of trading ko trading ke types the first one the scalping heavily day trading heavily swing trading heavily position trading heavily ko time frame scalping के time frame से कोई short term वगैरह को क्या day trading की time frame से ना कोई सिस्टम short term नहीं swing trading की time frame से short term और बजाय ना ट्रेगर medium और बजाय position trading की कोई long term वगैरह को क्या period of trade scalping है कि seconds और minutes तक कोई trade तो कर दो ही नहीं day trading हर एक दी मागी
trade tawagi matam se 1 day maximum ko don't hold position overnight ko sagi nang trade se day trading hiding sa intraday se intraday day trading to boy ga nang trade se ko 1 day se maximum ne ba magi trade ki life se adudagi hena nang kamam de haidi means nang nang gi lori ba day trading de lang lori ba trade se overnight to hold tawga thamba yati ko duga aten matam means my maximum time say 1 day khatani ko aduga swing trading it is several days over jai sometimes ko weeks over shape ya ko swing trade heading asi lawga no numit mangani tarung ni tariani thamaga gi profit la akanda trade lok thok pa yaba aduga makhangi trade ni ko position trading the long term ni week thambiyai months thambiyai na 3 years ko number of weeks number of months or number of years agi apa madugi matungina ko aina thamningba matam baw dum thambiyai haibudi khoina ngasai company gi share se ina leisil laga thamko matam da agi oirabane ba aina sell tawdari ba hariba makhan gi sumba ko ge trading style se koina position trading de like ko mem adu koina thabak su tawna ko ai profession amada ko ai sum leina ai college professor ni khalasi police officer ni khalasi ai doctor ni khalasi ko ai doctor oina kanu oina police officer oina ai trade tawbiyai kadai de tawbiyai ha kan se swing trade tawbiyai aduga position trading de tawbiyai scalping ga day trading ga di ka nungai re ko ai duty de kare kani ko ठीक है scalping different types of trading sida koi scalping ki jeng mina singa sa hagi do scalping is the most short term form of trading khwai de gi 10 matam gi trading ni ko koi ni scalping ai se scalp traders only hold position open for seconds or minutes at most ko mana ngasa gi ko gi position am he lo ga trade am he lo ba ko mana lo ri ba trade se si yam queen open de laite ba ko haidi mana yam sang no open de le ko seconds number of seconds na traga number of minutes de le ko at most khwai de gi yam ba da second khara minute khara loire ko adu da asa gi trade se exit tawrok tuni scalping se ko okay this short life trades ko target small intraday price movement ko price ki movement sing je khoi yenga ga ko apik pik pa khoi gi intraday ki test low tuni adu de price ki movement se khoi yenga low dini na khoi ka kari da ka wa ne technical analysis yamna ko khangba mathau tare ina technical analysis da price ki movement candle gi live formation me ama candle se kadom sa tu bas makha da kumduri mathak ta ka duri red light se karamba form da no natra sumba mayam se koina natra ga agi live chart ki pattern se break out oi do re ko natra ga na break out oi ru ga sida ai de pull back ta gi haigal la ka do re sida entry lo bu yani ga haiba sumba mayam am ko khangba mathau tai ko aina kai guma trade se scalping do ina to ge hare ga yai ko aduga scalping tawra kan da khona haidi scalp trader sing sina pamis de kari no ha ga de ko yamna khogi profit se yamna thuba matam da ko profit macha lawraga ko profit mayam ama siamna bo khona basina hariba scalping ka trader se sigi apamne okay de candle amam de trade taw tuni amada ani da ko intraday di koi mayam loin khangna bo kham ne ko intraday di is known as the kariba day trading har ga su khangna de ko hariba intraday sigi magi trade sidi nangna ya khwai de gi sangna thamaba da nongma de gi hena thamba ya de ko haibadi ngasi nangne lobo trade se ngasi dum loisilanga damne ha dai ko if an investor buys and sells stocks ko within the same specific day okay then it is called intraday trading koina investor amana stock se ngasi leire khalasi adu ngasi sum zone ga dab ko adi same day sida
buy and sell tꯧगदबने अदुगुम मखन की कोई ट्रेडिंग सिने कोई इंट्राडे नत्रगा कोई डे ट्रेडिंग हने लाइसे को मैं तो it directly means that if an investor buys a set of shares on a day they must sell those shares by the end of the same day before market close कोई की इंडियन स्टॉक मार्केट के टाइमिंग को कोई की 9:15 दगी होरगा 3:30 बाउने को कोई नॉर्मल मार्केट टाइम से आई वैसे दाइना 9:15 सिदा इना स्टॉक अम बाय तौरे खलसे को इंट्राडे दा हाई बाय ट्रेड से कइगुम्बा इना बिफोर कनो सिदा 3:30 को 3:30 की ममंग 3:20 हाइरसे 3:20 से 6 बाउ दई थादो होदबा यादेबा अने ngasai logriba trade to intraday da ina logriba trade se ko trade se ai pung ahum ga minute kunai di market se na ngasi gi market se loisin ring gi mamang da ai trade se exit to godabane ha देखो कई गो exit to hogdragadi aina intraday da trade se loraga aina exit ta hogdragadi broker gi robot na lage exit to gini ko adu exit to gi charge logini around 60 rupees ko per trade एको मैम अदु नखोय सी सेक्शन गदबने ngasai अखोयना ट्रेड से कम अखोयना ट्रेड से कनो तव मतम दने इंट्राडे द लौरगदी अखोयना इंट्राडे द ट्रेड लौबसे अखोयना इंट्राडे द ट्रेड से लौरगदी ngasai gi अखोयना कनो सिदा पुंग अहुम ग मिनिट कुन स्वाइ सिदा अखोय इसाना खंगना को एग्जिट ता तक थोकदब एको swing trade है unlike day traders के मानदबदा को swing traders से hold the position माने लौरी बंग सागी position trade लौरगा थमेबा position तो hold तौरगा थमकदोइनेबा for less than 1 day को and swing traders in typically hold positions several days मोइदि आदि कोनो से होगी day traders सिंगना कइदोबनो day traders सिंगना मागी पोजीशन से होल्ड तौरगा थंबसे मैक्सिमम द 1 डे हाइबने लेस देन 1 डे द होल्ड तौरगा थमे अदुगो स्विंग ट्रेडर सिंगसिदे फॉर 7 days का ऑल्दो समटाइम्स एज लॉन्ग एज अ फ्यू वीक्स का वीक खराबाव दुम कोई होल्ड तौरगा थंब याबगे खुदोंग चाबसे कोई स्विंग ट्रेडर सिंगसिदे लैका अदुना स्विंग ट्रेड से ngasa कोई ममांग देने पनगिबो कोई आई ओजानी आई प्रोफेसर ने आई सिनी पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर ने हाइगसु को कनागुंबा साइड इनकम द अर्न तौगे खुरके हाइबे लेरगदी स्विंग ट्रेड से सुम तौबो जाबे खुदोंग जाबे लेको and because positions are held over a period of time captures so tam ko so na mayama koi nang asagi swing trade ko the scalping the intraday खेनबसे मखन मखन म्याम अम लैगरे को अदु सिदगी हेना यामना ख्वाइदगी हेना कोइदा यामना खोगी मी खुदिंग मंगना लोइना तौबो याबा ट्रेडिंग स्टाइल हारेगदी डिलीवरी ट्रेड्स दा खोगी लॉन्ग टर्म हाइबम यावरि को मनुंगदा डिलीवरी ट्रेड्स दा कोना लॉन्ग टर्म हाइबम लैरि को डिलीवरी ट्रेड्स से सिददी कोना आइना ट्रेड से ngasi लौगिबसे आइगे दुम ओइरबने को आइना हद जोन रिबाबा सुम लैगनी को कदाइ दे लौदिनो शेयर्स ने लौदिसे कंपनी में के शेयर्स को कंपनी में के शेयर्स से ngasi ने लौरगा को 5 years 10 years 15 years 20 years को आई लौसिलगा होल्ड तौरगा थंबंगमी को अदुगा आइना थादोनिंगबा मतमदा थादोकपा यागनी को ओके this type of traders are focused on the long term price movement the price की movement से कोन जेंग यामना long term की price movement जे को फोकस तवेबा हाइबसिगी डिलीवरी ट्रेडिंग गिदा कोन long term investor parties को long term investors से okay looking for maximum potential profit to be gained from major shift the price की दिमागी शिफ्ट से price की चेंज तोबगी कनो से यम चाउन चेंज तोब लापदुनि हाइबसिगी ट्रेडर्स की नंगाइ दुसे यम चाउन चेंज तोबा से एग्जांपल होइना हाइ कान द कोइ ते इसम समना इसिदा लाके को सिदा लाके अदुगै कंपनी अमे हेक्ते जेमिन से हाइबा कंपनी से कोइ TCS ओके ओके इसर मोटर से जेंगसी को इसर मोटर से ओपन तौर के हम चाउना स्क्रीन फुल स्क्रीन को
हारी बस की SR मोटर से मागी टाइम फ्रेम से चेंज तौगे टाइम फ्रेम से मंथ जेंगसी को मंथली टाइम फ्रेम द जेंग का द हारी बस SR मोटर से कोई 2003 से लुपा तरा तरा खतंग पिरामी 2003 दी तो खरो कोई 2000 का हदी 2003 से लुपा तरा पिरामी लुपा तरा पीबा SR मोटर की शेयर से मैं इन्हें लाई लगा थम्बसिना 2003 दगी नंगा सिबाव थम्बसिना सही क्या सुरने 19 years का 19 years से तो हज़ी ले ले मार्केट की प्राइस है 3796 ने ये का अदु दी कई गुंबई ना का से सपोज 2003 दा SR मोटर की रॉयल इनफील्ड से का 50,000 रुपये है निकला सी सपोज का 50,000 पी वे असाई रॉयल इनफील्ड बाइक से इन्हें ले बगी मुहूर्त का ये 50,000 से लुपा तरा पी वे शेयर से होइना बाई तौरगा थनमगदी का इंटू नते का से सोगरे डिवाइड होगे दबने बाई तौरगा थनमगदी 5,000 शेयर्स आइगी लेरमगनी को हारिबा 5,000 शेयर्स से इना कईगुंबा हजिकी प्राइस दा मु येंगगदी हजिकी प्राइस दे मा क्या लेबा 3,800 है सिका 3,800 ಅದು इक्वल टू क्या नो यो अमतरा सा लिसिंग तरा लाख तरा करोड़ को अदि 2003 दा इना 50,000 रुपीस इन्वेस्ट तौगिबदो ngasi hoji ki leiba SR motor gi kano se change tawri sigi je kan de crore amaga 90 lakhs ne ko koina lai se kadai de no sidagi ni ko long term investor sing sin man jing se magi price movement se yamna major na yam chauna change tawr puduni ba man ngai se ko okay sigumba makhan gi khogi trading se हाइदी लुपा तरा पिरिंग एदा कुन पिरिंग एदा कुंठा पिरिंग खाइदे खरो होंगिंग एदा लैरगा सही मंगा तरा कुन कुंठा थमगा थमगिबा सुंगो मखंगी ट्रेडर्स सिंचने कोने इन्वेस्टर सेंगबे इन्वेस्टर दि मोइसनि को त खगी करोना खगी वर्ल्ड की कनो दो बिगेस्ट इन्वेस्टर को मानगा हाइरमगा लै नंगना ट्रेड से दि लौगरगा दि लॉन्ग टर्म दे लौरगा दि से नंग थमिया से दम सही तरह आम कुन नम काउथोखरो है बका ओके सुमसु लेका अदो मसागी सिदा अदो इन सिदा लॉन्ग टर्म द इन इन्वेस्ट तौरगा थंबसिगी कानबसे करी लेगे हैगदे फर्स्ट वन दंग साइगी सिदा SR मोटर की मतुंग इन खनो रिजेंगमदो पतरा पिरमबदुना को 3,796 जौरे हाइदि 3,800 फौ जौरे को 4,000 जौरे खिनि नत्रा अदगी हेंगलक पे कानाबम लेरे नेक्स्ट तो प कानाबम न करिनो हेगदि स्टॉक डिविडेंड है बिसनि स्टॉक डिविडेंड से करिनो हारेगदि को इट्स रिफर टू रिवॉर्ड और रिवॉर्ड ओइना नत्रगना कैश ओइना नत्रग बोनस ओइना को हाइदि कंपनी सिंगसिना मखोगी शेयर होल्डर दि कनानो मागी कंपनी दुगी शेयर्स तो लौरगा होल्ड तौरगा थमिबा को पोजीशन तो सेमगा थमिबा अदुगुंबा ट्रेडर सिंग दो दुनी शेयर होल्डर है को शेयर होल्डर सिंग दो कंपनी सिंगसिना को रिवॉर्ड ओइना नत्रगा कैश ओइना नत्रगा एज ए बोनस ओइना पीबा को अदुगुंबा मखनगी फेनोनी को रिवॉर्ड अमनि दम हायसे को हाइदि लाग बोनस को सही मगी मनुंगदा को पीबा कदो कदाई दगी ला कमाइने पीरिनो हायगदि डिविडेंड से को ngसागी कंपनी की सही मगी मागी टर्नओवर दो कंपनी मागी प्रॉफिट दो अदुदगी मगी कंपनी की मगी जनरल बॉडी मीटिंग से फमबा मतुंगदा हारिबा खोगी शेयर होल्डर सिंगसिदा को लुपा असुक से कोई हनकी सही सिदा ऐसे डिविडेंड होइना मयाम द पीसी हाइबसे मोइना डिसाइड तरो मतुंग पीबनी को अदो कंपनी खुदिंग मोना डिविडेंड से पीगदबनी हाइबगी रुंदी लेते को हागी सिदा हाइसे लास्ट की सेंटेंस सिदा कंपनी इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट को डिविडेंड इज
usually a part of profit ne haibne ko that the company shares with their shareholder so na koina lai se aina mayam da haning je aina long term the share se mayam ama lawraga thambagi kanaba se kaino da agi shares to hengal lakpagi ama kanare number 2 da company gi dividend phangwadu ma kanai ye ko adubo aina sida long term da leiraga thamba sida kanai haina mingom dagi paisa puraga leiraga thambadi yade ko me sendoi piba kona roi okay long term hai di long term ne aigi ahen ba paisa ko aigi isana hiyeng chahi kun manga surakan da kun tre surakan da magi luhongu matam da lokthok ke gain khan bado 20 years ngasi dagi ai isa se ji chahi manga da ngai di 20 years ko 22 years mu hai ba paisa se invest tawraga thamgi ge gain khan ba adum ba amount aigi ahen ba amount da koi long term da invest tawraga thamba ai ko okay aigi slide so solution gale mem ado masigidi so I did listen say aduga I mayam da aina message spinning ba mana basic stock market ki class koi morning da hore ka pung ni pan ga minute tra da gi howe high level class se mayam attend to view YouTube live class ne aduga class se hek loisin baga ko 9 am da gi hore ga koi live the practical with live thread ko to minai adu ko na class manung du da hangning ba question ko leibasing khogi hariba live practical natragana khogi live trading gi time se sida hangba yagani ko pung 8 dagi na pung 3 makhai ko soiba khoi dum live te lei kana gumba hariba sigi kano se live trading se yawning ba sing lei daga su ko video sigi description da agi whatsapp number yawri ko hariba whatsapp number se natragana sigi khogi screen de lei riba sigi whatsapp number se 8800 404848 hariba whatsapp number sida somgi minga aduga leibamga ko text to biro aduga khogi kano da morning khogi live trading tawna ba link to daily som da share tawjara ke whatsapp ke through da ko thank you loisilasi ko